Kurdistani em fenadin Kobani tu dili Kurdistani Lezin hovu dagir kerem der khijwari Lezin hovu dagir kerem der khijwari جوش هادلي كوباني ليه دخل geçin civanı dünyaya denk veda ليه دخل geçin civanı dünyaya denk veda جوش أيها الحضور الكريم، بداية نرحب بكم هيئات ومجالس الإدارة الذاتية، الأساتذة الأجلاء، أولياء الأمور الأفاضل، أبناؤنا الخريجين والخريجات. يطيب لجامعة كوباني أن تتوج هذه اللحظة معكم لتعبر عن عميق فخرها گله می هجای برومت دست پیک دا ام خیرهاتنا هر کسی کل داره آمده و حاضر بیه سازی و دزگه هن ریوبریا خسر گله می برومت گله کوبانی قهرمان گله کوبانی کویرول و داره لخاندکارن خواه خودی در کد لزاروکن خواه خودی در کد و خواستن و داره واکیلین هری خوش و گش بزاروکن خواه را پار و بکن براستی جی ما تخمین ندکر که هجباره که به ویرنگی در باس و داره ببین لجاره کدم وی گلیش بونا ما اثبات کر که ایدی جهن ویرنگی جی تیره ناکن پیوست جهن هری مزنج بونا وی گلی ورن آوا کرن چکو اف گل کی خدان قیرته گل کی کل تواهی شاهین خواه لزاروکن خواه لمناسبت خواه خودی درد کبن خلقی ما ملتی می کوبانی میوان می رزدار ریوبریا خسر یا باکور رجلات سوری سازی ما قادم پرورده ونحمی بخیر هاتن ابراستی تشتی گواز دبین ما تشتی کی سر بلندیه جواکا کوبانی حمی هیرو جویای الور حمی خودی درکت لخوندکار خواه ام پیروز دکن لخوندکار خواه خواندکار ما مامسته ما کارمند ما دستیار ریوبری آزانیگه ها کوبانی پیروز به جوارا هزار جاری پیروز به ام تخریجا و خواندوانا دسپیک لخواندوانا و مالبات خواندوانا ام پیروز دکن و ام در چوینا و خواندوانا لشهید شورش آزادیه یکو برخوادان کرن ام گهاندن و آسته بسرکفتنا عسکری بسرکفتنا سیاسی نهاجی سرکفتنا زانسته پیام فرمانداری گشتی
یا هیزن سوریا دموکراتیک قصد جنرال مظلوم عبدی ام بچپکه که خورد دست که پیشوازی لیوه کم پش را بخونم جبو خاندکار انهجا ولاد پارێز این زانینگەها کۆبانێ ez serkeftin û derçûna we pîroz dikim û çavên we yek bi yek radimûsim ji bo nasnameya û zimanê me gelek tekuşînên mezin hatin meşandin û di heman demê de gelek bedelên giran jî dan roxmî hemû tekuşînên me jî nasname û zimanê me hîna jî ji hêla hin dest hilatdaran ve tê înkarkirin û nayên qebûlkirin ji bo pêkanîn û pêşxistina mafên xwe yên xwezayî em li benda tu kesî nasekinin û bi destê xwe em ê sîsteya xwe ya civakî û demokratîk ava bikin şoreşa rojava şoreşa xwe avakirinê ye û zanîngeh jî parçeyeke mezin avê avakirinê ye em pir kêfxweş û bextewerin ku zimanê me ji dibistanên seretayî heya bi zanîngehan perwerde pê tê dayîn şoreşa herî mezin ev e ku hûn jî xwendekar û şoreşgerên vê şoreşê ne careke din we hemîyan pîroz dikim û di hemû xebat û jiyana we de serkeftinê dixwazim ez hêvîdarim ku hûn xizmetên pir hêja ji bo gel û welatê xwe pêş bixin silav û hermet ji bo hemû gelê me yê Kobaniyê malbatên xwendekaran xebatkar û mamosteyên zanîngeha Kobaniyê fermandariya giştî ya Qesedê Mezlûm Abdî zor spas Rojava,